film ke Bollywood bla paunam ha India bat keleng ke pertai. Shahrukh Khan bla poi sha hospital hanang ba Ahmedabad ban sha sumar haden ke jingstom ke balwan kempang kesan yau. Kane ke jingstom kesan Shahrukh Khan. Kadai namar ke jingkiu ke jingshit kane ke nong ba ke por bo lej ban sakilang. Haba ke Kolkata Knight Ridder kalaya kun persya. Ya ke Sunrisers Hyderabad ha ke jingla kai cricket Indian Premier League nik ILP kebalong man hakas ni baar mentatayau Narendra Modi Stadium Ahmedabad. Nagliang kiper ak film kum ke Juhi Shaula kalaj bajingo ayu Shahrukh Khan haba uthi apang ha hospital. Shahrukh Khan uderu utrai ke Kolkata Knight Ridder. Ubla kemen ruh den bakakan hon jong kelala men penlim ya ke Sunrise Hyderabad bakan yorong sendan ke semifinal. Ya Shahrukh Khan sendan lang kikun ke Suhana Khan batu Abram Khan. Kibla kublero ikpaj ba kibla Krishan ya ke KKR. Hadin ba kalayo ya ke jingjau. Shahrukh Khan uba baro ikpaj ba kari India ki itulun namar ki film bau a kilong ki baya jeu ba namar dang macam senam kata senam arjar pulai. Layo ban ak hadu lightly ki film ke balle pelajah ki sinema hari India berkeleng ke pertai kata kum ke Pathan Jawan bat Donki.